Bwana asifiwe. Hii masiku niko najisogeza sana kuneno la Mungu. Kwa juu vitu venye niko naona, hii dunia inafika pabaya. Ile mambo yote yenye Yesu alisema yatakuwa wakati wa mwisho, biko vinakuwa. Yale mambo yote yenye Yesu alisemaka mu Biblia tukiyaona, manake tuko wakati wa mwisho, tukue makini. Njoo mie sasa niko tu yangu ofu kukazi. Naposha kamata Biblia mimi nasoma. Piko sasa mistari yenye nilikuwa nasoma Biblia. Nikasema hii mistari vraiment inafaa ni partager na wenzangu. Tusikie pamoja neno lake Mungu. Tunasoma katika Isaya 54:17. Inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Amena. Hizi ni mistari kubwa sana mu Biblia ambazo zinatupatia nguvu sisi wa Kristo, kwamba tusiogope chochote wakati tunamtumainia Mungu, wakati tunajua Mungu yuko pamoja nasi. Hatupashwi kuwa na oga, tunapashwa kuwa na imani tu kuneno lake na kuamini na kuishi maneno yake. Kila silaha itakayofanyika kwa ajili yako, kwa ajili yangu, haitafanikiwa. Amena. Haleluya. Mustari ingine ambayo inanifurahisha ni Yakobo 4:7. Yakobo sura 4 mustari wa 7 inasema hivi: mupingeni shetani naye atawakimbia. Wakati tunapinga mambo ya shetani, shetani atatukimbia. Wakati unajua hiki kitu ni dhambi, unaacha kukifanya, hapo shetani atakukimbia. Lakini wakati unajua kitu ni dhambi, alafu unakifanya, pale unamkaribisha shetani katika maisha yako. Tumupingeni shetani, na matendo mabaya yote tukiyapinga, tunampinga shetani, atatukimbia. Amena. Amena. Hizi siku niko nasoma sana neno la Mungu, na kutana kuwa hakuna kitu kizuri sana pa kudunia sana neno la Mungu. Lina faraja, lina uzima. Wakati uko neno la Mungu unakuwa na furaha. Nikasoma tena ndani ya Warumi 16:20. Warumi 16:20 inasema hivi: Mungu wa amani atamusege shetani chini ya miguu yenu, chini ya miguu yetu. Wakati tunampinga shetani, wakati shetani anataka kutujaribia, Mungu atamutia chini ya miguu yetu. Maana Mungu alitupatia mamlaka ya kukanyaga nyoka na skorpio, kumkanyaga shetani. Tumukanyage shetani leo, kwa uwezo wake, kwa ushindi wake Bwana. Nikasoma tena katika Ufunuo 12 mstari wa 11. Ufunuo sura 12 mstari wa 11 unasema:
wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo ambayo ilimwagika kumsalaba kule Golgotha. Mpaka hivi ingali inatutetea, ingali inatupigania, ingali inatusaidia, haiyakuwa expire. Maana ni yeye yule jana na hata milele, angali anatenda. La grâce de Dieu coule encore. Neema ya Mungu ingali inatenda. Wakati tunamkimbilia Mungu, tunaomba huruma, tunatubu dhambi zetu, damu ya Yesu ingali inatutetea. Amena. Haleluya. Hiyo nayo ili nifariji, linifurahisha. Nikaenda tena kuluka sura ya 10 mstari wa 19. Luka 10 mstari wa 19 inasema, tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, skorpio, na nguvu zote za yule adui. Amena. Mungu alitupatia mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, ndio skorpio. Tuko na mamlaka, watoto wa Mungu. Shetani asitutishe, dunia isitutishe. Tufate sheria za Mungu, tumutie Mungu mbele katika kila kitu chote, na Mungu atakuwa pamoja nasi. Mungu alituahidi kwamba kama tunafata sheria zake, tunafata neno lake, tunafata maagizo yake, atakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dunia. Na hata tukifa tutaishi, tutakuwa na uzima wa milele. Amena. Mwenyezi Mungu, ule Mungu wa kale mpaka leo, angali yule jana, leo na hata milele. Tumutie Mungu mbele katika yote. Yeye ni Mungu mwenye nguvu. Haleluya. Nasikia nataka tukumsifu hii masiku Mungu tu. Maana vya dunia, hakuna raha katika dunia hii kama hauna Mungu. Kama hausomi neno la Mungu, kama haumutii Mungu mbele, hakuna amani kui dunia. Hakuna salama kui dunia bila Mungu. Jamani, tumukumbuke Mungu. Tunataka imba katika moja ya nyimbo za wokovu. Jamani, tuimbe pamoja, tumuimbie Mungu. Mungu wangu. Mwenyezi Mungu wa zamani zote, ni kimbilio la vizazi vyote. Katika vita anawashindia na kuokoa watu wake wote. Mfalme mkubwa ndiye Mungu, vitani anatushindia. Kwa shangwe kubwa tumusifu na tumwimbie Mungu wetu. Haleluya. Neno la Mungu lina faraja. Mwenyezi Mungu wa zamani zote, aliokoa watu utumwani. Kwa njia kavu katika bahari, wakafikishwa
ngambo kwa salama. Haleluya. Mfalme mkubwa ndiye Mungu, vitani anatushindia. Kwa shangwe kubwa tumusifu na tumwimbie Mungu. Katika vita Mungu anatupiganiaka. Wakati tunamtumainia, wakati tunajiepusha na maovu, Mungu anakuwaka upande wetu. Sasa alipiganiaka watu wote wakale, wale wenye walimtumainiaka. Mungu wa zamani zote, Eli alishinda yule Bali, akasikia ombi la Eliya, katuma moto juu ya sadaka. Mfalme mkubwa ndiye Mungu, vitani anatushindia. Kwa shangwe kubwa tumusifu na tumwimbie Mungu wetu. Piko sasa mimi nakukana jiwaza. Sasa kama mimi siko na mtukuza Mungu, nitakuwa wanani kama mimi nakufa leo ama kesho? Nitaenda wapi? Mwenyezi Mungu wa zamani zote, akawa naye Daudi vitani, akitupia jiwe Goliati. Shujaa alikufa mara moja. Kwa wakati wetu huyu, Goliati ni shetani na Daudi ni mtoto wa Mungu. Ni kusema nguvu zote za shetani hazina nguvu kama unamwamini Mungu. Wewe ni mshindi tu kama jinsi Daudi alipiga Goliati. Shangwe kubwa tumusifu na tumwimbie Mungu wetu. Haleluya. Tumwimbie Mungu wetu, atatulipa uzima wa milele. Lakini shetani anakulipa tu moto, anakulunguza hata kama unamtumikia. Hana shukrani shetani. Lakini Mungu atatulipa uzima wa milele. Mwenyezi Mungu wa zamani zote, ushenzi wote utashindwa naye. Hata Museta yule mudanganyi, shetani ni mdanganyi, shetani chini ya miguu ya Mfalme mkubwa ndiye Mungu, vitani anatushindia. Kwa shangwe kubwa tumusifu na tumwimbie Mungu wetu. Shetani anatudanganyaka, anatuonesha kama ya dunia ndio ya mzuri sana, oro ni vya muda tu, kwa sababu mtu ajui siku wala saa yenye atatoka kwa hii dunia. Shetani atufunga macho tu, tusione ya mbele, tuone tu ya karibu. Mungu anatuongoza kwa mikono yake, anatulinda hatarini huku, mbinguni tutafika kwa salama. Mfalme mkubwa ndiye Mungu, vitani anatushindia. Kwa shangwe kubwa tumusifu na tumwimbie
Haleluya. Asante sana Bwana, asante kwa yote ulichotutendea sisi watoto wako Baba, tunakupenda sana.